Bishna manilesh letil kim vehla yetel kim akola tankla kin kesh kohel kesh bash letil kumanu kin ichi letil pexlo betu no lumi Yucatana et bisavailes lunes chan yak sikbal diktesh bash kumanu kin un pel pexil hachtah malo ichi uwinal el junio yetel julio letil macho kumeyate kulturo macho tunshal mistik yetel kalantik letil kuchilobi letil Chichen Itza yetel letil siglo centro de comisiones siglo 21 tu kublanto yetel tu sutlanto 17 un pel celularo ichi tunshan cartera yetel bulto dumbilchi letiel macho gutak pahlo shimbalti letiel kuchiloba le la beitsawa ka olbil letiel macho gutaloba tahki makiolo tah kun nohben kunko letiel bash kuyuchula macho gutalo shimbal de setu kahilo bil Alemania, Bélgica, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Ciudad de México, Quintana Roo, yetengo itumek tankakil hoy to ya jobe tsaka olbil nushanet winal el junio tsokumana 12 un pelati letiel celularo sutobo yetel dushan sut el cartera yetel shan yantak ni yetel tarjetas de crédito yetel dushan tuinal el julio el 7 un pelati letiel celular o yetel un el bulto Beishang ichil ulak pexilo bil kinyatsik baltiktesh lehela uyosh pel habil tumbil talubetal hum el meyahil pel much meyahil kutalubetal ichil umulai letel kambe sahilo yetel tunshal much kabil unete yetel del technologist lehela betsaba ka olbitumen Liborio Vidal Aguilar mach hol besikletiel mulai la ichil letel mach tunshan hol besikletiel meyahilo tutsak olbi yanu kamlanta al computadora yetel tunshan kansal umeyahtal letel nuklopti letel kambe sahoba hol besan letel meyahilato en Jesús Darío Loesa Uk Beituno tiletiel habot okumana wakpel al tiletiel kuchilo okubeta lo kap el kubeta hab manhabil tial yele al tiel nahilob shokil tush kun bisbilok abetum mil shanuyilal waya pala kutak pali yeden ka anakyo kuchilil tush kun abiletiel computadora wo tumen tumbil shane pues ukana nel ka anak tush meyah letiel kambe sahobo yetel shan kukalanta al bishubinu malo tal letiel meyah kutalubetik le kambe sahobo yetel shan ukambal letiel pala lobo Ichululak pexilil kinyatsik baldiktesh tiletiel sutukila kubetal tusha juntukak al humpelal tiletiel much tambal kono lil kukabatik feria de regreso a clases tush kuntak pahal 30 juntul al macho kun konik letiel gelas nugul kumeyati letiel kambes akil sho kilobo ichil leheloba lentes mochila ichil ulak gelas balo kupaital tanto laka letiel macho kano we Yucatán ka tak pahko de kuchili centro de convenciones tiletiel kanakome lehelatial humano yang balo Mishan ensan manalti tanchumuk utohol beituno letiel much tambal kono lila pues tush kun takpal ma que un patal humanik uniforme beishan tulaka letiel balo gumeyati letiel kambe sahobo tak shambo yetel lenteso tumbilsha beishan letiel profeko yon tsai kupel kuchilil tial wayan tak polilega patak tunshan pues uyohel tal bash kuyuchul letiel sutu kilo Beishang ichulak pexil yantik baldiktesh letie umulai infraestructura y telecomunicaciones y transporte tutakaul balo kanana ohel de guayana hokol shimbal ichilehelo kabetum na wilikwa malo bumeyah letiel akisbutso bish anila yanta bish anilu aceite bish anilu haibu anticongelante aceite ichilulak helas balo tumilsham kanana wilikwa kumeyah letiul sasidilo kumeyah letiel kuchilo tutang yetel shantupach beitun abisik anu kuloesh letiel tarjetas de circulación a licencia a seguro ichil ulak jejelas balilo kanana wohel tiktush kabin yetel beka usutikil kubisikte chakochu kabeta wohel dikwayante gasolina te ala kochul takletiel tush katukul dike yetel dusha wayan palale pues kabetum mishan ukalanta lo yetel shan akalantik letiel balo kabisikte letiel kisbutzilobo beitun shan ichil ulak ti letiel pexilil kinhatsik baltiktesh ti letiel sutukila hiwaliktesh uhalach lumektan kahilho Renan Barrera Concha takpana toyotol untul shunanku Dixey di Liboria Tzul letiel kahante San José Bergelo jaluk ubiktu shal humpel meyahil lehela jalumalo kinsal uyotoch lubeta shal humpel kuchilil banyo ti piso yetel techo le shunana lak intanto menupalil Victoria Kawich Tzul tu chinhol tal yetel tu nohben kunta letiel meyakutal betek letiel halacho lehela tial uyutzil tu lakal ti letiel ukanal lobil Yucatán kiwaliktesh tu kultal ushukul el millón 478,066 pesos yetel lucenta bosilo y chiletiel tu kul meyahila yawache Dios boti yetel lipola y kiltalak etilakonesh tiletiel sutukila awogel kesh bashkunam manukin Weitunohlumil Yucatán.